Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Shiteng kenta shwa baka korpeu kan sedang la yoi bagi pajba akiba shongyo kila ki kore ban lum ye ki mar ki mata jongki ban la yoi ru ba ki pajba nong lej nong wan kila kore ban lej shaying bat kala donru kajing yakni kali hapdeng jongki Shiteng kenta shwa ka korpeu la yoi ru baki dukan hakithan kendailat bat hakithan yodo kila khanglut Bala yo iru bakaladon ke jing dheng kali ka bajor bha haki babun ki benta khamtam haki thain lom ding jri bat anjali pam la ban kado ba khamman shwa ke deputy commissioner jong ke east khasi hills kala penjari de ka korpheu ya ka ba menta ka sngi la kham penjun sur de ka basdang nadu ka por san baji